nongeye kubaha ikaze bakunzi ba DRKANIMBA YouTube channel. Uyu ni umwanya mukurikiramo amakuru y'ibyiriwe, amakuru y'ibyatambutse haba kuri social media, ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Mwese mudukurikira muri Kigali, abari mu majyaruguru, abari mu majyepfo, uburasirazuba ndetse n'uburengero bwaryo, mwese mbahaye ikaze muri aya makuru agezweho y'ibyiriwe. Ni kuwa 19 Mata 2023. Abaturage bo muri Uganda ndetse nabo mu Rwanda bahuriye ku mupaka wa Gatuna ubwo hafungurwaga umupaka ubuhuza u Rwanda na Uganda. Ugafungurwa ku mugaragaro aho witabiriwe n'abayobozi benshi batandukanye. Abaturage bo muri Uganda rero bari babukereye ku mupaka aho bari kwakira abanyarwanda baje mu gitaramo cyo kwishimira ifungurwa ry'umupaka wa Uganda n'u Rwanda. Ni igikorwa cyabaye kandi cyari giteganyijwe ko hari bube n'igitaramo kiri bwitabwirwe na General Muhozi Kayine Rugaba, usanzwe ari ni umujyanama wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni by'umutekano, akaba n'umuhungu we, ndetse abenshi bavuga ko ashobora kuzaba ari we next president wa Uganda. Ibi birori byitabiriwe n'abahanzi b'ingeri zitandukanye, harimo uwitwa King James, harimo uwitwa Bwiza official, harimo uwitwa Jose Chameleone ndetse n'abandi benshi batandukanye, barimo n'intore Masamba wahaye na kado Kayine Rugaba irimo icumu ndetse n'ingabo. Mu yandi makuru, guverinoma y'u Rwanda yakuyeho umusoro ku nyongera agaciro ku ifu y'ibigori n'umuceri, ishyiraho ibiciro ntarengwa byayo hamwe n'iby'ibirayi nyuma y'uko byari bikomeje gutumbagira ku masoko hirya no hino mu gihugu. Ni mu biciro byishya byashyizweho, ikiro cya kawunga ntikigomba kurenza amafaranga 800, ikiro cy'umuceri nacyo ntikigomba kurenza amafaranga 820 mu gihe ari umuceri wa kigori, mu gihe ikiro cy'ibirayi bya kinigi nabyo bitagomba kurenza amafaranga 460. Ni mu itangazo yasohoye Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, Dr. Ngabitsinze Jean Chrysostome yavuze ko ari icyemezo cyafashwe nyuma y'ubugenzuzi bwagaragaje ko bamwe mu bacuruzi bazamuye ibiciro by'ibiribwa mu buryo bukabije hirya no hino mu gihugu kugira ngo babone inyungu nyinshi y'umurengera. Ni nyuma kandi y'isesengura ku mpamvu zituma ibiciro by'ibiribwa bizamuka ku isoko n'ibiganiro Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yagiranye n'inzego za leta ndetse n'iz'abikorera zifite aho zihuriye n'izamuka ry'ibiciro ku isoko. Tugiye mu makuru y'ubuzima bw'abaturage batandukanye, hari inkuru ibabaje ndetse ikeneye n'ubufasha. Umudokiteri bita dr-kanimba wamenyekanye nk'inzobere mu mavuriro atandukanye mu bijyanye no kubyaza, yasabye ubufasha kugira ngo abashe kwivuza indwara ikomeye amaranye imyaka 3 yatumye kugeza ubu ava mu kazi akaba aba mu rugo aho atabasha gukora imirimo kubera ko atitira, yaje kurwara indwara ikomeye. Ni mu kiganiro yahaye chaîne ya YouTube ya isimbi-tv umunsi w'ejo kuwa kabiri, Dr. Kanimba w'imyaka 58 yavuze ko yafashwe avuye gushyingura nyina muri Gashyantare mu 2020. Icyo gihe bari bavuye Rusororo, ananirwa kuva mu modoka ubwo bari bageze aho gukarabira, ari naho uburwayi bwe bwatangiriye. Ni nyuma y'uko yavuze ko nyuma yaho umugore yahise amusaba ko bakora divorce, ubu akaba yaragiye kwivuza mu Bubiligi mu mwaka ushize akamara y'umwaka wose, ariko n'ubundi nta kintu byatanze, ntabwo yakize burundu. Bivuze ko akeneye ubufasha bw'abanyarwanda. Hakenewe rero miliyoni 120 kugira ngo azajye kuvurizwa muri Amerika iyo ndwara ibashe gukira. Niba wumva ushaka kumufasha, wakohereza ubufasha bwawe kuri 0788 51 10 76 iri mu mazina ya Kanimba Vincent. Nyuma yo kumva ubuhamya bwiwe, ushobora no kunyarukira kuri channel ya YouTube ya isimbi-tv ukabasha kureba ubu buhamya bugaragaza uko ikibazo afite giteye kuva kuri A kugera kuri Z, ubundi ukamufasha, kuko gufashanya nk'abanyarwanda ni umuco wacu kandi dufite. Uyu mugabo yafashije abantu benshi batandukanye, hari abanyamakuru bagiye babigarukaho bagiye bahura nawe, barimo uwitwa Dada Kabendera,
Tijara Kabendera ari mu bantu yafashije mu gihe cyashize, aho yavuze ko yigeze no guhura nawe atarabasha kurwara iyi ndwara, abasha no kumufotora, aho yashyize hanze iyi foto ikurikira, aho yateye amarangamutima abantu benshi batandukanye. Iki ni ikibazo gikomeye, ariko nk'abanyarwanda n'ubundi nk'ibisanzwe nk'uko dusanzwe dufashanya, wamwoherereza ubufasha bwawe kuri nimero twamaze kubabwira hejuru. Niba iyo nimero utayibuka, twakongera tukayibasubiriramo, ariko mukabasha gufasha uyu muvandimwe. Ni 0788 51 10 76 iri mu mazina ya Kanimba Vincent, ubundi ukabasha gukora igikorwa cy'urukundo. Mu makuru y'imikino, ikipe ya rayon-sport yageze ku kibuga ibura ikipe ya intare-fc, bari gukina nayo mu mukino wo kwishyura igiciro cya 1/8 mu gikombe cy'amahoro. Umukino wari kubera kuri stade ya Bugesera. Kuri uyu wa gatatu saa 9 kuri stade y'akarere ka Bugesera hari hateganyijwe kuba umukino wo kwishyura wa rayon-sport na intare-fc mu mukino wa 1/8 kirangiza mu gikombe cy'amahoro. Rayon-sport rero nk'ikipe yakiriye yahageze bisanzwe, ariko intare-fc irabura. Ayo namwe mu makuru yavuzwe cyane uyu munsi kuri social media zitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zindi zitandukanye. Rero turabasaba gukora subscribe kuri yago-tv-show YouTube channel kugira ngo mujye mubasha gukurikira amakuru y'ibyavuzwe hirya no hino, haba muri muzika, muri fashion, documentaire zigezweho, haba ndetse no mu mikino na politike. Amakuru yose agezweho muzajya muyasanga no kuri yago-tv-show YouTube channel. Nabashimira mwese rero twabanye muri aka gace, nabashimira kandi nkabasezera mbasabira amahoro ku Mana.